Sa arnayanda, oya wo chonen rut kile bai buni moli rakira. Sa ama pinakantin na tawa ama na Radio Fiji 1. Kalau ngali baga penenu makaya macam na belang tarwati ang dawaro na Radio Fiji 1 betul dobai bici. Oya wo labini anambuli mana fesimba ondo talita kana Radio Fiji 1. Dalam ko polis matawalu susungemba ang bula bat make Radio Fiji 1 emba. Na Radio Fiji 1 nandumoi biti na bonga ni BNN. Ni sambulu vinaka se ko ongo na vakalele kanino ndai tukutuku enambungi ndai. Nakena na tauruba kiendo na inisua membaleta na vakadada ni bebe so ninraki esana rawa ni na vakadabari enambosekani COP23. Tukuna na ililu ni matanitu ka presidente ni COP23 vorenge mbani marama ni saatiko na bakasa mongo ena bemba kisauti kabunga sarana be matambose era sabandonu etiko na sasanga yang ongo. Tukuna mbani marama ni na tukutuku maro taki na sasanga ongo veir na be matanitu ena pasifika kasa tegibu mesa tegibu balenga ina non rabanua ena buku ni bebe sonin raki. Ia kati bakato manda ena tegibu ni madha ongo na non rabanua na non bebu kena World Bank ena kena maro varotaki ento na beba troita kataki kina waini ngunu mai suba kina usuri katigo na kena isau bakai labu ena walu nanrau na milioni na dola. Rere bitu na leoni bonua ena mata bele wai lebo suba ni kua karto baka umai kandabu ena buku ni kena tauribaki na operations dhaburaka. Beitaki na bitu ongo ena dhala ni kena maroro ina wai nganga ni bebo matinitaki dhala ni bakala silati ena kena boedur na beba ngangai kina dhala ni non rasianga ni bebuke ena beba ngangai rai o ameo marabou Iliesa Kamunanga Ratu Kandabu Sibona Ivalu Anare Marabu Ioane Malakai Semi Tuikaokawa Kei Ratu Ilaitia Lewana Bonua ena matei marama ni lewa Walin George ni kua ena ke kadibitale tiko na kisiongo ena matei ni Disemba ena mata belewa Yesuba. Ena mberati ko na pakatapari ni ngoni sala vana laini mai suba kina usori ena buku ni beitalo no ningele na lenga esotabi beira na takataka kene tuba kini bonua ena tara kina na ngoni sala ea bakandi ita kita umanta ni na pakatapari na tar ni ngoni salongo ena amba kiongo ia bakandi ita na matambosi ni ngoni sala ni na gai pakatapari na tar ni ngoni salongo ena mua ni amba kimiongo tukuna na buni lewani FRA Jonathan Mua ni sa kerei na nomu ni bebo soti na leno bonua o nindo bwanga taka na ngoni salongo ena lenga ni osos ni ngoni sala endo sotabi ena visinga. Kina ngito, bwagadoro John Makina doni babulidi ni Fiji Airways Flying Fijians e vana visau ena nonda matatimi ena kena baruta ena sota kena timi ni Islandi ena singa tambu ongo. Maithabe kiri na bwalelekani nonda itukutuku na kena ikuri e rana na sema na steseni na Radio Fiji 1 kena mbula FM. Menonda wata na kalungata e ni moni madhawa. Nimbula binaka na yalangunga andi moala rarara ranalika o tikongona taunu singa toka ando talisaka na wakaronga na mbula FM namba 2 na sere. Ya dora cubuli kurna bili. Ibora ni batu kara hambara binaranga. Total takina na waronga na Bula FM namba 2 na sere. Bula! Bula FM namba 2 na sere.